Hagajia lang kit bokit riang ke Skul North Liberty Higher Secondary School Jowai ya ki rang yelek kai football jengka ki ban selait mi Khmat ya ke jela Meghalaya syaka lempung football under 17 boys national level Subroto Cup arja arpusan uba wailat mi ki Shilla MLA ke Jowai ula no senyang Īarap da ke pisa silak Tyngka syaka ni ke Skul. Kini ke Īarap ke basilak Tyngka kedai ke bola dep kular pajba bakat bau danglong MLA unyai beteng ban ai Īarap ya ke nuku Skul hapo ke konstituensi jong ke ban mi Khmat ya ke jela haki lempung yelek kai football national level. Habakit poket riang ya ki rang yelek kai ban tresitam bat lep ha ke lempung ke ban salong ha Delhi ula ai Īarap ru ya ke Skul North Liberty mar bakam dei ke slam ke bapau tang ke puli puthi hendrei ke paru haki sap baper bat ke ni ke dei na ke jing shampang ba ke jing tresitam u principal uba Richard Yuria ringkat ki nohikai haki lan baper. Hakani ke sngi ke Skul North Liberty kala pen ko buram ru ya ki samla puli jongka ki bala lej bani benta ha ke North East Sparks lani ke North East Students Program for Awareness, Reach and Knowledge on Space. Da ke Īarap ke sarkar jela bat ki baliyo la ru ban lejngo ya ke ISRO lani ke Indian Space Research Organization bat yo lat ban ya peliu jingmut bat ki scientist. Hagani ke Īarap le buram le don lang ru dau lammat o lalu General Secretary ke West Jantia District Sports Association ki principal bat nohikai na ki weipat ki skul ki nong syak hot ngobha bat ki weipat. Dau lai step man gawi ku lai represent ya ke state yo. Kamu om marichat ni you have that opportunity to write your name in golden letter hapo ka chai tiag neba you will be the first one if you win hi to you nang kong do ki wo job na po ka rilong chai tiag ya ka subroto kharchi ka hapo deni tak won kun mo ki bro da history ma te club step man ni a North Liberty ha kite players Kiwara, kiwa job mengkong ko ilo jan. Tahawalai di haitai, menmo. However, let give you are not only playing for yourself. You are playing for each and every one of us in the state of Meghalaya. Tengah yurutiyo, ule bhabi, bre chutom bi, but memar tetino. Ha kecing alam yung sar Richard, i coaches, the support. Ngam artatino yoi ya ka chik chok panai jo ipor le kamu kun moy pi at the same time to hado next Meghalaya defending champion yong Subroto nei ba last kani ka last le nang ipoi chok the kun yo the champion to dang ko Meghalaya ito ni the unity will defend di ye kani ka title hai tai hapo le but ngai play yo sar chat amo ngani boundary school jo yo iku de chipenta tangrang nyar wo yo di grupi principal di nohikai ki we importance ya curricular activities dan ek sports ini badet MLA ke program ko facilitate ya medal winners yong wrestling ng maklahe ta chile one president Yongki na po Shillong kanao to unto ko sup uyoi ya ute medal ha ka national level ni ba kamu da TP house nem arajar ar pangyaw dawan ka national game ko state Meghalaya daw unto ko sup uyoi ni ba minimum to andru nyaw snem MK you prepare yo te medal. Hadin bijing kam yang ngaho chong ai tu sia ada do mensi. Kamu lu pulang. Li dunya di apa nya em national league. Henry katang chong katang compare katang perkhado. Oh lu compare ai por menchua ngai por dan ai skul. To kamu lu dang be pau khang. Kamu udang minum ikai ukangongi ham belut por galeki. Yes Ivy. Ham belut por lagi
Play ye chim mentah kita ki competition hagi sports. Ni bahaya le. Lada compare ye por mun chua ye yo sports person ni. Kata ke security. Koto ila relek ki ila represent ye ka district ye ka state ye ka national level. Kata ke security beto wa I tau kata ke support. Hadre nga e ku glay yo chief minister wa rom yo. Hadin jing chim ti yang ko government. Okay. Pass ki ye ka sports policy ko na. Men chua men sport policy. Men the policy ko Īarap ye ki players la da ke represent ki ye ka state ye ko yo. Pass yo arajar ka khinde ye ka sports policy. Men put du haite dan ni bede ko arajar ar pausan pasi ya ka outstanding sports person direct recruitment policy. Ye ki jia halor gani mentu la ki players athlete ki wo mi ni la represent direct ya ka state yo ya ka national level direct manawan ki ta yo ka sarkar ni tentu kata khai sab marap khan marap or marap judo la Muchwa kaman dah mungkin kaman udah gibai kipa ke society utin hawam ka support gigi ke prize money ko hardly chipau arpau hajar ye ki represent ye ka national level hagi Asian Cup Olympic para Olympic that ni na few thousand la represent the Olympic gold medal nyau thousand lak we sarkar Meghalaya pi ar thousand lak Olympic that represent the ye ka state tak national level Chila ka rasa na jar e state pi ladi ok ye pun siang kata dengan ramon ni rak kaisak mo de do ya kita ka practice ta kam tam bathan ko football bathan boy klam ni ko football bathan kam de TBE beto one of the highest speed sports ko ka perthai ka man kate tang ting man da klam ngas nyam bu sit di ba ni kesini nah kan mo mama da poi ko World Cup the Lech Atiar chibudi yang ga yo ye le giri yang gibru entok tang India le muling Meghalaya yo ye le giri yang gibi ni mo patai ta kan won tam na step on yo bi ni ko Meghalaya so sanmut yo represent ya ke India ha World Cup tak won ga te burong urapi ya ga yung ya ka chong ya ka district ka state ko dali ya do tanay te daw PMT ya ka te ka opportunity dengan unity ya upre tom do ya ni padai jo ipor nga jo plam mahai ni kentin jo ongo man da yin ya kat ni nga le compare da ipor high school amang na pa gi khna kat ni ang yo at note sang pi yo chief minister di kamu ni dan ay por yung idet ni mem scheme. Wa on tournament mo mem scheme. Wa chna wa video mo mem scheme. Wa unle em bikam le mem scheme mi ikna. Kat ni yang di sarkar. Leba snya to yang minto. Piwara bu chong ni man doktor man engineer. Kamu peridur pi per ke sub per ke talen dia. Banga ikut le yo mar chat to he value it. O value ye jene te daw eu le ek scholarship la de MP ta ka sa ta sia to en to usuk e pi man bai pi te kustak tu man top bai MP ta ka tale tanai te daw ha ni ka sarkar you e gat ni medo scheme tadi ka yes Meghalaya ye ki one group ki actis ki group ki wa organize a football tournament apply ki yo pichila kami tahu organize sports wa bi le awareness program apply wa bi wai ka cyber cafe apply yo wa bi like exposure trip apply yo hello Meghalaya kat ni de ba de yu ko to kat ni di ki popular to youtubers
YouTubers kan. Kita lain dah lo Meghalaya tu chong yung kelam dan ngakat teo krek bangsa, ngakat teo krek lai seta sayau. Kan Henry, mo kate yang khai tan khanai ki ka ma kate to pi ha ko prathai to ban ni gidi ka to higher state to YouTubers. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya